prisustvujete radionici Fungal Case Finder, gde prikazujemo rezultate našeg projekta koji se odnose na hronični sinuzit. Kao što znate, ovo je projekat koji finansira Fond za nauku Republike Srbije i njegova vrednost je bila približno oko $500.000, a cilj je bio da razvijemo nekoliko platformi i alatki za rešavanje čestih zdravstvenih problema kao što su gljivične infekcije nokatne ploče, kože, vaginalne infekcije, sinuzitisi i protezni stomatitisi. I danas, 30. aprila 2025. godine, mi imamo radionicu posvećenu sinusima i nama su se obratili oni pacijenti koji imaju dugogodišnje probleme vezane za sinuse. Kao što znate, ti problemi traju godinama, pa nekada i decenijama i vremenom se pogoršavaju, ne utiču na život, ali utiču na kvalitet života, znači smanjuju kvalitet života u smislu da su česte glavobolje, curenje iz nosa, otežano spavanje. A mi smo u našim naučnim radovima čak opisali neke slučajeve gde su faktički gljive iz sinusa prošle u centralni nervni sistem i imali smo kod tih pacijenata kliničke simptome tumora mozga. Ispitivanjem detaljnim utvrđeno je da se radi u stvari o gljivama koje su bukvalno napravile presiju na bazu lobanje i prodrle u jedno potpuno zaštićenu sredinu kao što je centralni nervni sistem. I profesorka Pekić i ja smo te slučajeve opisali u međunarodnoj literaturi. I to je bio naš glavni razlog zbog čega smo u okviru ovog projekta želeli da ispitujemo i pacijente sa hroničnim sinuzitisom. Hronični sinuzitis može biti različite etiologije, ali jedna od vrlo čestih jeste i gljivična etiologija. Zašto gljive? Zato što su gljive ubikvitarne, znači one su sve prisutne u našem okruženju, ima ih u zemlji, u vazduhu, u vodi ili u vlažnim područjima kao što su, na primjer, naša kupatila, u, verovali ili ne, mašini za pranje suđa i slično. I ukoliko i mi njih stalno inhaliramo. Dakle, naš organizam, odnosno preko respiratornog trakta, mi sve vreme unosimo i razne bakterije, razne viruse, čestice prašine, polen, razne alergene, ali ukoliko se ove gljive zadrže u sinusima i počnu da se razmnožavaju, one mogu da prouzrokuju određena patološka stanja. Ta patološka stanja su zadebljanje mukoze, jer su svi naši sinusi obloženi sluznicom. I kako se ta sluznica zadebljava, vazdušni prostor u sinusima se smanjuje, a bitno je da su sinusi ispunjeni vazduhom. Drugi problem jeste da se razvija hronični zapaljinski imunski odgovor i taj hronični zapaljinski imunski odgovor u stvari formira jedan sekret ili gnoj i dodatno, znači sada imamo i to da gnoj ispunjava taj vazdušni prostor namenjen vazduhu, tako da se još više smanjuje vazduh u sinusima. I dodatno onda vrši pritisak na okolne strukture. I vi to osjećate kao neprijatnost, kao bol u licu, u čelu, nekada je nejasno, ali činjenica je da sve osobe koje imaju hronične sinuzite imaju kao jedan od glavnih simptoma bol, odnosno glavobolju. Mi smo razvili aplikaciju koja ima za cilj da vi ocenite vaše tegobe. Dakle, koje su tegobe i koji je njihov intenzitet. Dakle, ta aplikacija je personalizovana, svako može za sebe da izvrši to ispitivanje i da rezultate toga pošalje nama na mail kako bismo mi u stvari dali dalje preporuke. Nalazimo se u aplikaciji Fungal Case Finder. Na početnom ekranu odaberite jezik. Mi ćemo odabrati srpski jezik. S obzirom da je u pitanju lekcija o sinuzitisu, odabrat ćemo hronični sinuzitis.
Aplikacija, kao što vidite, je personalizovana aplikacija za samoprocenjivanje stanja sinusa, namenjena za pomoć pri ranom prepoznavanju gljivičnih bolesti i proceni težine. Vi izvršite izbor slike, trajanje promjena simptoma ili znakova kroz bodovanje, odnosno skor, prateći sledeće korake. Dakle, odaberite ispravnu sliku koja pokazuje vaše stanje. Izaberite dužinu trajanja vaših promjena i odgovorite na sva pitanja sa da ili ne. Najpre, dakle, biramo sliku koja odgovara onome što vidimo u iscetku iz nosa. Da li želimo da nastavimo? Da. Izaberite najpre koliko dugo imate tegobe. Evo recimo 5 godina ili više. Da li imate senzaciju bola u predelu glave? Da. Lica? Ne. Uši? Da. Oko? Da. Problemi sa vidom? Nazalni ili respiratorni osjećajni problemi? Problemi sa spavanjem i aktivnosti u toku dana. Nakon rešavanja ovog testa izbacit će vam vaš skor. U ovom slučaju skor je 11 poena, što pokazuje da verovatno imamo hronični sinuzitis. U slučaju od 0 do 9, ukoliko je skoriranje male verovatnoće da je u pitanju hronični sinuzitis. U oba slučaja možete zakazati konsultaciju klikom na ovo plavo dugme u dnu ekrana. Automatski će vas povezati sa vašim mail klijentom i možete poslati mail na sinusi@fcf.org.rs i mail će stići kod naših stručnjaka koji će vas kontaktirati za dalje korake. To je jedan deo, a drugi deo koji smo razvili jeste set za uzorkovanje. Ovo sada nije sterilno, vi ćete dobiti sterilne test setove. Imamo dva dela. Deo koji i vi kada to budete koristili, znači nećete dodirivati sve, dodirivat ćete samo ovaj držač, da tako kažem. Prethodno ćete sprovesti određen tretman koji ću vam objasniti i bit će vam napisano kako. I onda ćete staviti u jednu nozdrvu, znači imamo levo i desno, znači to izgleda ovako i u ovu kontejnerčić će se sakupiti sadržaj iz sinusa. Taj sadržaj iz sinusa je najbolje da prikupite nakon inhalacije, ali to ću vam posle objasniti. Znači kada izvučete ovaj deo, uzorak koji vi nama treba da dostavite u laboratoriju. Znači sve to upakovat ćemo u ove specijalne kese za infektivni materijal. Znači to je taj deo. Samo ste dve epruvete i dva seta za uzorkovanje za levu i za desnu stranu. Znači, nama treba da, a mi kada završite to, i ovde je obeleženo, znači ovo gde nije obeleženo to je desna strana, a ovo gde je obeleženo imamo ovde slovo L i to je za levu stranu. Znači, kao što sam vam prikazala, imamo dva dela, sastoji se iz dva dela, deo koji možete da dodirujete, to je ovaj veći deo, a ovaj manji deo ne dodirujete i on se već nalazi ovako upakovan u ovoj foliji koja je sterilisana. I znači, kako se pripremate za uzimanje uzorka, to je veoma važno. Znači, već sam objasnila da mi stalno inhaliramo sve vreme spore gljiva, bakterije, viruse, polen, prašinu. Znači, vi treba da isperete slanom vodom svoje jednu i drugu stranu. Inhalirate se iznad šerpe ili sa inhalatorom, kako god. Ne znam da li koristite N-acetilcistein, odnosno fluimucil,
Oni koji koriste fluimucil, oni ga koriste zbog toga da bi on taj sekret napravio vodenijim i da bismo mi dobili sadržaj sinusa. Znači, kada uradite taj pretretman, onda znači ubacujete ovo u nozdravu, ali tako da ne dodirujete ovu kadicu, da tako kažemo. Ja se nadam da smo je to dobro postavili i onda znači to držite nekoliko minuta. Da bismo dobili sadržaj iz sinusa, potrebno je da svoju glavu držite između kolena. Znači, kako bi se iz sinusa taj sadržaj spustio. Znači, što niže. I kada ste to uradili, koristeći čačkalicu, zato što ovdje ima jedna rupica koja je predviđena, znači da prosto istisnete ovaj deo u epruvetu i nakon toga zatvorite epruvetu i pošaljete nama taj uzorak ili donesete u laboratoriju. Šta je onda rešenje ako mi otkrijemo te gljive? Paralelno sa tim bi trebalo da ispitamo i vazduh u vašem, znači ako bude pozitivan uzorak, onda ćemo vam dati testove za testiranje vazduha u prostoru, pre svega u spavaćoj sobi. I onda ćete te Petri šolje da postavljate pored vašeg uzglavlja ili negde gde najviše provodite ležeći i onda ćete nam donositi te uzorke vazduha, jer tokom noći, da kažem, gljive će padati na površinu te Petri šolje i vi ćete nam to doneti da onda ispitamo i kvalitet vazduha u tom vašem prostoru i da vidimo da li koliko se poklapa ono što smo izolovali iz vaših sinusa i ono što se nalazi u vašem prostoru. Koja su rešenja? Dakle, prvo, ukoliko utvrdimo da u vašem životnom prostoru imate određene gljive, vrlo je važno da se redukuje njihov broj. Do sada su brojna istraživanja rađena u smislu koja je to koncentracija gljiva u vazduhu koja može da utiče negativno na zdravlje. I to nikada još uvek nisu naučnici utvrdili. Ali ono što su definitivno utvrdili, kada, na primer, mi renoviramo kupatilo, staro kupatilo, je li tako, tada dolazi do oslobađanja plesni koje se nalaze u onim cevovodima u zidovima i veća koncentracija spora gljiva apsolutno korelira sa većom verovatnoćom pojave hroničnog sinuzita. Vi ste u principu zdrave osobe, znači niste u bolničkim uslovima, ali kada se tako nešto radi u bolničkim uslovima i ako se radi o imunokompromitovanim osobama, tada najčešće dolazi do mogućnosti, veliki rizik da te osobe dobiju invazivnu gljivičnu infekciju. Te invazivne gljivične infekcije su onda fatalne po život. Tako da su gljive sa jedne strane kod zdravih osoba problem, jer su uporne, dosadne infekcije, utiču na kvalitet života, ali hvala Bogu nas ne ubijaju. Međutim, kod određene male grupe, to su na primjer hematološki pacijenti, onkološki pacijenti, zatim pacijenti koji imaju cističnu fibrozu, dakle neka genetska oštećenja, gljivične infekcije mogu biti fatalne. Posebno iz sinusa ili respiratornog trakta, jer najčešće, s obzirom da sam već objasnila, da mi njih inhaliramo. Znači, sve vreme smo mi u stvari okruženi tim gljivama, sve vreme ih unosimo. Međutim, naš imunski sistem se dosta uspešno bori i ne samo imunski sistem, nego i kašalj i cilije u plućima koje se nalaze, znači mehanički eliminišu te gljive. I većina gljiva je apatogena za čoveka. Postoji samo nekoliko, vrlo mali broj, koje mogu upravo da izazovu te invazivne gljivične infekcije. Ali za obične ljude i ove apatogene, njihova struktura ćelijskog zida i njihovi produkti iritiraju našu mukozu i tu lokalnu odbranu
i mogu biti uzrok alergija. Verovatno ste, da kažem, saznali sa interneta i ako ste se bavili tim problemom, da su antigeni gljiva vrlo snažni imunogeni i dodatno izazivaju alergije. I upravo su te alergije razlog formiranja hroničnog sinuzitisa i upravo su te alergije razlog formiranja zadebljanja sluznice sinusa, nosne duplje i sinusa i dodatno produkcije tog sekreta koji na neki način, hajde da kažemo narodski, zapuši sinuse. Dakle, zdravi sinusi bi morali da budu ispunjeni vazduhom. To je ključna uloga sinusa, jer na taj način se vazduh zagreva i ulazi u donje respiratorne puteve. Znači, naš respiratorni trakt je podeljen na dva dela, gornji respiratorni trakt i donji respiratorni trakt. Njega deli epiglotis na ta dva dela, gornji podrazumeva nozdrve i sinuse, a donji dušnik, traheje i parenhim pluća. Iste te gljive, samo one čije su spore sitnije, kao što je aspergillus, znači one su vrlo male, one imaju sposobnost da prodru do dubokih delova pluća. I tada, na primjer, nastaje jedno vrlo ozbiljno i često smrtonosno oboljenje koje se naziva invazivna aspergiloza. Međutim, mi koji smo zdravi, jel tako, mi te spore aspergillusa uspešno eliminišemo. Znači, ili ih naš imunski sistem izvrši njihovu destrukciju, pa ih mi izbacimo sekretom, pljuvačkom ili da kažem, na respiratornoj mukozi, po pravilu ona treba da bude vlažna i ta vlaga u stvari i fluidnost omogućava lakše izbacivanje sekreta. Dakle, izbacivanje sekreta je jedan odbrambeni mehanizam gde mi u stvari eliminišemo. Ko je sledeći da da podatke? To je to.